tubwira abantu bo tukiwaambia watu kwamba batwumva wanaotusikia dufite ingoma ku isi ebyiri, sisi duniani tuna utawala wa aina mbili kandi zashyizweho n'Imana, ambazo tawala hizo ama falme hizo zimewekwa na Mungu, zifite imikorere inyuranye, ambazo falme hizo zina mielekeo ama utendaji tofauti. ni ubutegetsi bwa leta, ni utawala wa serikali, hakaba n'ubutegetsi bw'itorero, na utawala wa kanisa. buri byose bifite icyerekezo cyabyo. Kila aina ya utawala una mwelekeo wake, biraturana mu isi, vinakaa pamoja duniani, bikabana aho babana mu isoko, vinakuwa pamoja kama vile sokoni, byagera ku cyerekezo cy'imikorere, lakini kwa mwelekeo wa utendaji leta ikagira icyerekezo cyayo, unakuwa na mwelekeo tofauti, n'itorero rikagira icyerekezo cyayo, yani serikali kivyake na kanisa kivyake. ndagira ngo aho niyo mpamvu mvuga ngo niyo yimika abami kandi kimura. Hapo ndipo Mungu anasema yeye ndiye anawaondoa wafalme na kuwatawaza wengine. Itegeko twebwe dusabwa, sheria ambayo sisi tunapewa, ni musabira abami kugira ngo tugire amahoro, ni kuwaombea wafalme ili tuwe na usalama. inshingano y'itorero niyo ngiyo, jukumu la kanisa ni hilo, ni ugusabira ni kuwaombea wafalme, abami, watawala wafalme, tukagira amahoro, ili tuwe na amani. bagira amahoro, twagira amahoro, tukiwa na amani tubasaba uko dukora, basi hatutawaomba wao eti watuonyeshe namna tutatenda kama kanisa, ntitwivange mu byabo, hatutajichanganya na mambo yao ya siasa, tukagira icyerekezo cyabo nabo bakagira tutakuwa na mwelekeo wetu nao watakuwa na mwelekeo wao, bakagira icyabo, watajua yao na sisi tunajua yetu. ubutumwa dutwaye bubafasha iki? Habari tulio nayo ama injili tulio nayo inawasaidia kwa njia gani? Ubifasha abategetsi bite? Inawasaidia serikali kwa namna gani? Une grande œuvre qui consiste à placer devant les hommes les vérités salvatrices de l'évangile doit être accomplie. Umurimo ukomeye cyane w'ubutumwa bwiza, kazi kuu ya habari njema, ukageza ku bantu kuri kubakiza, ya kuwapelekea watu wokovu, uwo murimo ugomba gukorwa. Hiyo kazi inapaswa ifanyike. C'est le moyen établi par Dieu, ni uburyo bwashyizweho n'Imana, ni namna ambayo imeandaliwa na Mungu na kuwekwa na Mungu, pour résister à la corruption morale qui envahit le monde. Ubutumwa bwiza, habari njema, bubereho ko guhagarika kurwanya, inaishi kwa kupiganisha kononekara ko mu bwenge, yani kuharibika kwa akili kumereye isi nabi, ambako kuna haritarisha dunia. Mu isi barangiritse, dunia watu wameharibika, bafata ku ngufu, wanabaka, barabeshya, wanasema uongo, barabambura, yani wananyang'anya, barwaniza amoko, wanapigana vita vya ukabila, barariganya, hata wanadanganya. Ubutumwa bwiza nubwo kwakura mu ibyo byose. Habari njema ni ya kuondoa hayo yote. C'est sa façon de restaurer son image morale dans l'homme. Ubutumwa bwiza no kugarusha y'Imana mu muntu. Habari njema ni kurudisha sura ya Mungu kwa watu. Ni Imana y'ibambe n'imbabazi.